Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalan di hadisna nia kana riwayatkan sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Al-Ansari la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam muttafaqun alaih. Nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam tenana halal risaria muslim batuan na harangi amboy ko saribatan na marayngan la biri talumbangia arga talung allo yaltaqiyani sibuntul kirwarwana fayuridu hada wa yuridu hada nasalin sibo koe alika saling berpaling itena nero sibuntul tena nero sibacaritai wa khairu alladhi yabda'u bis salam na paling baji kari ruwa-ruwana ia mintunai pakaramula barisallam jarin ni hadis ka nasari ki papijojo Nabi sallallahu alaihi wasallam angkanaya ni harangan kisi bombe paranta saribatang paranta agama Islam maka lan rikamane mi anyo punna memang rindu kian tamari surgana karena Allah subhanahu wa ta'ala punna memang taat ke mangari Allah ta'ala sagan Nabi ta mai kinaki pinawangi mai kinaki gau kanginne papijojo na Nabi sallallahu alaihi wasallam kibil lain juni kanaya panggaukan si bombe tena na singai tapi bajina si baji ki paranta rupa tahu labi pa paranta muslim ni kanaya beragama Islam.